jamak utara sholat martabatna lebih goreng daripada kucing. Aya suatu kisah makhluk Allah syukur ka Gusti Allah. Bedakeun dong ya. Nu pertama syukur ibu bapak kucing. Zaman Nabi Sulaiman alaihi salam aya makhluk Allah syukur ka Gusti Allah. Nu bisa ngomong di mana Allah saha Nabi Sulaiman alaihi salam. Eta kucing syukur ka Gusti Allah. Cek Nabi Sulaiman cing. Coba mana kita syukur ke Allah, kucing syukur ke Allah. Cek kucing dia syukurna. Alhamdulillahilladzi khalaqani al-birra wa lam yaj'alni al-ghanam. Cek kurang lima dia. Terima kasih ya Allah, saya telah dijadikan kucing. Mulia ya Allah, saya dijadikan kucing. Martabat saya hampir sama dengan manusia. Buktinya bapak diuk na kursi, saya juga duduk di kursi. Ibu tidur di kasur, saya juga tidur di Ibu cina makan daging, saya juga makan daging. Ibu masak daging, tenere kucing daging ibu saya paling benar. Ibu tong nyalakeun lamun urang boga daging dipaling bu. Di makanan sok aya kucing, dorong daging sakeureuh nyokot sendal di balero kita bengkeng eta beuheung kucing. Ada ibu hese orang minta hampuran ka ucing, bener tuh? Si ibu nomor dosa ka ucing dipanggil cing ka dia cing, iya cing daging tiru-tiru diakeun kumaneh. Nu penting basa aing hampura. Eta ucing dari sahar daging sanu sapiring, kumang ngomongna eong cing. Naon hatina tiada maaf bagimu.